تمسلايت أفرحات مهني ماشي داين يسهلون. ذا رقاز يسعانا مزروي مقرن 40 يسقواسن ذي منغي أف مسلايتيس تقبايليس أف زرفان بومدان أف سللي أف مازغاس ومثا. فرحات مهني إلو الأس 5 ذي مغرس 1951 إذا دارت مرغنا إثقيوان تقيلورن ومالون إلى ولاية ونتيزي وزو ثيثاث مزواروت إثي حوزان ذي الموت نفافاس مزيان إذا نغا فرنسا كان قريب أتفرون الجيران الجزائر إجاثيد 11 سكواسن ذي العمريس زايمين نقار للحيف إدي سفغنا رقاز. قالف 1967 ذي سفراني مزورة وذان الماذ نتابور ذان سينيترا. 1969 فرحات السرماذ ذي قوميار أمزوارو. 1972 ذان الماذ ذي غرباز انتزراوين تيسارتيين نتمنى في الجزائر. ذينا إملال ذواطاس سيموياق نتسارتيث ذوما يقاد لسان نتمازيرث. ذينا ذاغن إملال ذوينا لا يغالن ذم داكوليس سعيد سعدي. ذي ثوفر 1973 يبوين الرازا مزوارو نشنا ماينوث ذي تفاسكا نشنا ازدايرين ستربعث إمازيرن إمولا. يفرير يونيو 1976 المند إسكاسين أفثار كوالث ثاغل ناوث يارثي غيما إنجمين إسوسر ثمازير. فرحات يكشم ريال الحبس ناغ بوكوردان ثيكل ثم زواروث ذي 1976 الحبس نبغبغوس. إن فرحات أندس عدا 24 تمريرين ثمن عطابيين يتوذرثيو إمي اللي غدير مزيان ونوي غارة أكا أراث ضرو. لا شو كان يسني ترى فرحات الحبس يطف أرقاز ويطيفارا ثم دياستيس. يثوفر 1977 فرحات يسعى 26 يسكواسن ذي العمريس يقيد ثغاغ تسنيوين تسرثيوين. ماذي ثوفر 1978 يسادر فرنسا عندها يدا ذتان ميغاكث إمديازي. يفرير 1980 يتفسو تمازيغن يتوعزل أماكن ذا حرفين إرفدان إمسكانيين نتفسو تمازيغن أز سرحن أس 14 ديماغو 1980. جنبر 1985 يتوعزل سنتان دي مدوكاليس نتا ذا بريد ويس 12 يتوحبس. السبا إمي تسلالين ثرباث إدي تحاربن أفي زرفان بومدان أزدايري أفريدني أيا صرزان أنزارن. أدوالي ما روبورتاج إدي سدرو تليزين فرنسا قال 1985 تسويعث إفي ديال سرخوف تسوسميو. Visage tendu par l'attente, il est 3 heures du matin. Dans un appartement à peine éclairé, on se prépare à partir au procès des 23 inculpés. Ils risquent jusqu'à la peine de mort pour avoir revendiqué leur appartenance au mouvement culturel berbère et avoir osé créer la Ligue des droits de l'homme algérienne. Peu d'informations en Algérie sur le procès de ces fils de maquisards de la guerre d'indépendance, mais pourtant des dizaines de barrages sur les routes. Bien qu'un policier note tranquillement les numéros d'immatriculation, plus de 100 voitures vont disparaître dans la nuit avec à bord des parents et des amis des détenus. Les 23 détenus sont à la prison de Beroglia depuis le mois de juillet, où ils ont subi des sévices et des matraquages en règle.
À Tizi Ouzou, au cœur de la Kabylie, toute la population soutient les inculpés. Les étudiants n'ont pas hésité, cette même nuit, à accrocher des banderoles de solidarité à la fac. Ils sont tous là, Ferhat, chanteur populaire kabyle, arrêté déjà 12 fois pour sa revendication au mouvement culturel berbère. En Algérie, 1 personne sur 4 parle berbère. Leur désir d'autonomie culturelle date du 7e siècle, mais il s'est accentué plus récemment, plus précisément à la fin de la guerre d'indépendance, avec beaucoup d'espoir déçu. C'est dans un local secret qu'est publiée la presse clandestine qui s'adresse principalement aux berbérophones. Cette publication éditée furtivement et distribuée sous le manteau. La révolte a pris un tournant décisif cet été à Drey El Mizan en Kabylie, avec une très importante manifestation d'étudiants dans ce lycée. Résultat, 46 peines de prison ferme. Tout a démarré 2 jours auparavant avec l'arrestation d'un des plus populaires chanteurs kabyles, Mengelet. Mengelet a été arrêté pour avoir dédicacé une chanson à un autre chanteur berbère, Ferhat, en prison pour ses opinions. Nous avons rencontré sa femme. Jusqu'à présent, il ne m'expliquait pas ce qu'il faisait, alors j'étais contre. Tous les droits d'auteur du chanteur vont à la cause berbère. Sa famille est réduite à la misère. Moi, j'aurais préféré qu'il travaille normalement et qu'il rentre s'occuper de ses enfants comme tous les maris. Parce qu'à chaque fois qu'il revendique, qu'il s'exprime, il se fait arrêter. Même s'il dit vrai, on l'arrête. Matériellement, c'est très difficile. Nous sommes obligés de vivre de la solidarité publique. Cela fait 6 mois maintenant que mon fils est en prison. Sa femme et ses 7 gosses sont obligés de vivre de dons des amis. Alors moi je demande, qu'est-ce qu'il a fait pour subir ce sort? D'abord on l'a privé de travail, et puis on l'a jeté en prison. Pourquoi le réprime-t-on ainsi? Tout ce qu'il fait, c'est exprimer des idées qui vont dans le sens de la justice. يفقد صوتك ذولا يتشفي زوانغي مقارن أذافون أمسواتلي ولما تسوي الثوار لان ويداك إدينان أياكي تمحقرانيث يراسن يدير إسنياران تجميل تشنينس وذي زمال. De la valeur du nom ou de la politique des individus qui sont emprisonnés aujourd'hui. Je crois que l'idée prédominante est qu'on emprisonne des gens pour des idées, ce qui est tout à fait grave, et on les spolie dans leurs droits les plus élémentaires, c'est-à-dire celui de pouvoir s'exprimer dans leur langue et leur culture, et c'est la seule chose que je n'accepte pas. Mais en fait, ذي زمال يسل قيود التخمة من ذي زمال يسل قيود التخمة من ديال تمورت زمن سنوال ميدنان ذي قرانين ديال تمورت زمن سنوال
يا دي زمال يصبر ويسان يصبر ويسان صبر انتي تبغي أشو فرحات ذا مسناو دوين يتوالينا ندا تسدو ثمورت يزرع أرثواغي ثمثك ملكا يورا إلاق أدي ساوكي إمدانا أفيد يحكم ثامورت يورا أبرديس نجران دوين يتساوين الطرام ماشي دوين يسوفوغن ارتفاث ور يوقاد في ترويحتيس تيزيت أفو مزروي تمورتيس أرغورس لين يسعى نزل مقرن ولاش تفرني قريفاستن أفوذي من غيس دشنا سوايا إيسايا يسرقيقيا أذابو أمس بطري إليكي بعثيين سمغيغ للشيون لكن لعربنا كون غال استعرب نتالو يسر نترقو يعرب بتنغاس نقزل إلي كذبو جمر تغضز ولا تيسكر غابتي نسلم تتنرنيم ينحجبني ثلاوين يمدنا كثيك مامين ربي ذي ثمورت كيتش دقنيم غاسما يلا تنزيض مغور مضرن سيدوسيض أولاش الشكيتش دا زدايرين أولاش الشكيتش دا زدايرين سم في قاعدك ضارن ضب اللي برقوقن سغدو لك مصوغن كيتش العرب دينا السلام تعرفوا بديتي دايرتيك الدايرتي نسلمت ربس دير ندق مطاون شرونتي دم تسلمت ويدم يترن ذعربن مالنكي ميدانير نكيني مذا مازيغ تكر كاسي يوغيغ نكيني ذا مازيغ 20 سنة دي العمريس أمر ذي تربيح ضايول يسنا غير تزدي القد 20 سنة دي العريس 20 سنة دي الحبسيس بلا ما ينرنو تسمين كريتي دناوي تنغت تنديك الشام نسمة كين ثلور سل عسكرنتي لاسي دفلالي تثبت بوليس غوات تفنو ذي الحباس اغثم ظل الفلاني مع سكريم يقول ثلاثة صفرين 20 يسب السنايم ثغل الفلاني مع سكريم يقول ثلاثة صفرين 20 محفوظ في بوي كردان في بارن وكيان هاتشي غارم ذا بركان في بارن وكيان محفوظ في بوي كردان في بارن وكيان هاتشي غارم ذا بركان في بارن وكيان فينك النجوم تتغم يعدن العوام وكذا عديث تسوق أهي الدكسان محفوظ
ريت عايرا في الزين دمراري ودرار مورس الزمر ناريت بيبا نقول نريت رنبازغار يركزن ديما زيغان البطل ورت دارينا منار أكبدو جنوين الموت يباس أشنو دايثرين أثيق الحاس وذم التزيرين أغير إضهاس وين تستغطيرين يفغ الحبوس النير الليل أشرف يتدايم تينو فرنوس يرسدو كلان غوري ونو مداكل أمن تصورو في غرام ذاك بردنا مرنا لاحو غرث ماويدي ثدم وريا الطيخير رام وريا الطيخير رام ذيك ضمرد نفغيك نتغمس يون وفرنوس نتغمس يون وفرنوس ميغد ولن يعداون قرن سويه ذات ماثن أمي ضود نفوس أمي ضود نفوس ولما فرحت أشحال ينا أما سشنا أما سوالي لاق تكلين تمورث أتتبع أبريد تقدوز أكسل الليل ألافون يتكمل كان يكسروث تمورث أتقن كم سدو ضاريس ذيا إذا غفليس سو غرباز يزرقل أرنو يستجدي ثنطارب تنسلمت يخلق الوحش مور يزمير إسقاسن بالف و994 الجزائر انتفت ثغر الجزائر انتراف وزرني ذا من سواطاس ولما تسوى الثوار فرحات يفدد أرثاية بوزيتو زورون. Ces hommes pensent que le gouvernement à Alger a fait preuve de faiblesse en faisant des concessions aux militants islamistes sans rien recevoir en échange. Les Berbères ont une longue tradition de démocratie à l'échelle du village et ils se méfient d'un pouvoir centralisé. Ils pensent qu'un gouvernement islamiste à Alger tenterait de leur imposer une culture qui leur est étrangère et certains responsables comparent l'intolérance des intégristes à une nouvelle forme de fascisme. À propos de la question du terrorisme intégriste, restons mobilisés, restons vigilants, restons unis pour faire face à toutes les situations. قلت عقوش تروح وحدس يونور يزرن درد يقوليهم اللي حلت وعار الحرمن تذرين تواوض إلاق الحكومة هذا تزار باللي الحرمن تذرين يغد جن الجدود ماشي دايني ذكر نسمح إلاق تذرين أذسعوا انت السلاح إوا كنا دفعنت غف الحرمن سنت غف ثروان ست وغف ثمورتنا لا غير سيفيل تسينا لا نتعيش الساقينيهم ذا شو يوثن تما كنقن ثايض إلاق ولا نكوني النفك ألالن يعني لي مويان إيماننا إوا كنو لا نكوني أن نغسكسن الخوف اللي تلا دي يوث تما هذه اللي هي الثما فرحات زوين ور نسينا عقون زوين ور نسين سوكذا ياخ كان هذا السيوضا شو قدروني ثمورتيس ذاكين يتوعرض كيوث التازويلت انتليزين فرنسا قال 1994. Je tiens à exprimer ma solidarité avec Taslima Nasrin et tous ceux qui se battent contre l'intolérance et le fascisme, car c'est de cela qu'il s'agit.
peut-être qu'il y a un petit danger dans la façon d'appréhender les choses en disant que tel a été tué parce qu'il est écrivain, tel a été tué parce qu'il est chanteur, tel a été tué parce qu'il est journaliste. En fait, ce sont là des personnalités un peu médiatiques, des gens connus, des célébrités. C'est pour ça qu'on en parle. Il y a énormément d'innocents qui sont assassinés quotidiennement par l'intégrisme, par l'intolérance, et dont on ne parle pas. En fait, on essaie de rationaliser l'innommable, l'horreur. Et ceci doit être souligné à mon sens. Vous militez pour la culture, la langue berbère. Oui, parce que la culture et la langue berbère sont le fondement essentiel de l'Algérie, de par l'histoire, de par ce que nous connaissons. L'ensemble du Maghreb est berbère, est amazigh. Ceci nous amène à engager un combat de longue date, depuis les années 70, pour ce qui me concerne, ma génération. J'ai 43 ans. Et c'est ce combat qui, en portant des coups de boutoir à l'autoritarisme des années 70, a fini par accéder à élargir son combat pour les droits de l'homme et la démocratie. Oui, mais alors vous vous heurtez à deux pouvoirs. Le pouvoir officiel qui ne veut pas de la culture berbère, de la langue berbère, parce qu'il ne l'a jamais reconnue. Et puis le fils qui n'en veut pas non plus, parce que ce serait pour lui une expression démocratique dont il ne veut pas. Tout à fait, parce que c'est la culture, c'est la vie, c'est le pluralisme, c'est la richesse. Et les totalitarismes sont des modèles réducteurs, et je crois qu'ils se rejoignent. Et peut-être qu'il faut ajouter, par exemple, que dans les années de parti unique, j'ai été 12 fois en prison, arrêté pour une douzaine de fois. Cela n'a pas entamé notre détermination. Et qu'aujourd'hui, les islamistes qui disent s'attaquer au pouvoir, en fait, assassinent des gens qui étaient contre le pouvoir. Et on se demande s'il n'y a pas collusion entre les deux. Ferhat, vous êtes venu spécialement d'Algérie pour cette émission, et tout à l'heure vous avez exprimé votre solidarité avec Taslima Nasrin, et pour moins que ça, on est assassiné en Algérie aujourd'hui. Oui, mais la façon de vivre est un peu organisée de telle sorte que l'assassinat n'arrive pas. Nous avons une vie... Ah oui, bah oui, mais enfin, il n'arrive pas, mais enfin il arrive aussi. Oui, il arrive. C'est-à-dire qu'il y a une éducation à la vigilance qui a été faite. Peut-être que personnellement, de par le combat de clandestinité contre le pouvoir auparavant, m'avait aguerri à être toujours sur mes gardes. Je ne vois pas mes enfants, je ne sors pas dans la rue, je ne vais pas aux fêtes. En fait, tous ceux qui... c'est pas une vie, ça. Tous ceux qui se battent en Algérie ne se rencontrent qu'au cimetière, lors des enterrements. Et à chaque fois, on se dit, quel est le prochain d'entre nous? C'est terrible, mais c'est terrible quand même ce que vous dites là, vous vous rendez compte? Oui. Vous vivez dans la peur, vous vivez... Oui, il y a la psychose, effectivement. Mais vous vivez dans l'espoir aussi. Nous avons énormément d'espoir. Et justement, la Kabylie, pour parler de l'Algérie, la Kabylie qui a investi dans un combat identitaire et linguistique qui, toujours, est sur la brèche, a d'autres passions que l'intégrisme. Elle constitue une chance pour les Algériens, elle constitue une chance pour l'Algérie, voire pour le Maghreb et le bassin méditerranéen. Si on arrive à sauvegarder, à en faire une matrice de reconquête de la démocratie en Algérie, ce sera formidable pour nous. Et nous travaillons pour cela. Et justement, dans ce cadre, la continuité du combat pour la langue qui est toujours niée, mais parlons quand même, parce que j'ai entendu un certain nombre de thèses qui ont été avancées par les télévisions françaises de par la désinformation, la méconnaissance du sujet, qui disent que le berbère est parlé par tant de personnes. Admettons qu'il ne soit parlé que par un Algérien, dès lors que celui-ci, c'est sa langue, il y a droit. Voilà, mais bravo. En plus de cela, très bien. Mais en plus de cela, c'est une langue qui est parlée par au moins 12 millions d'Algériens sur 28, et à qui on refuse l'expression. Mais enfin, votre arme, c'est quoi? C'est votre guitare, c'est la musique et vos paroles, c'est ça votre arme? C'est beaucoup ou c'est peu? Uniquement, mais je pense que les mots transforment le monde, et nous transformerons notre pays avec les mots, mais aussi avec les valeurs que véhiculent ces mots. Je vais vous demander de chanter quelque chose. Si vous voulez prendre votre guitare.
Je la prendrai et je chanterai justement à la mémoire de tous ceux qui ont été assassinés. Oui. Une chanson qui s'appelle Iket Wilfel, ou Il neige. Il neige. Bon, si on vous écoute. جري جري يزيد سوار يوابو يرغى نمردي سير الأخبار أويدي وتشحال ذهور سقون ويد يغران لسنقازن ديت مقفار خطر الشبان تفسوت أمليا بسذف ليسيم سنحدري ذبوس بسيم وخبز الطهر جاعود أدوي ذاك ويثني ظفران أشو فرحات إعاود تكلين سقوا سميث ضرات واغي سقوا الفين ويوان إمي قارن تفسوت تبركانت عندها إموثان 128 المزيان أرنونيك 2000 إكسو جرحان إوالا إيفان أذابون أزدايرين يبغى غادي يسنقر تجديد تقبايليت خاص توزرتي سي فرنسا ماشي داين يقفرن إمن غيس يسدو ماشا ثورا أغفليس تامورت القفايل إورا تبزد تمسر سدو وخام ما قلاب تمورت وتسنسوين راه ديقي من حاشي غد أرا يوي واضو أفايا إدي سلاريان نتسان دي مدوكاليس أموسو ماك أموسو انتمانيث ني قبايليين Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, Igoraren Damousso Afraniman Itmourth Thaqvailis, qui est devenu Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Itnadien Hacharain Diawin Rehna Tirlin Asirem Itmourth Luqvayel. Yeriwen Stiktines, Ileri Hacharfar. Itrouh ذا فرنسا يرثما يتك إسوراق إواكن أد يفرو إيغورن إتيلين غير قبالي. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que si les Kabyles entendent des problèmes aujourd'hui, ils en sont en partie la cause, parce qu'ils sont divisés. Je travaille et je milite personnellement pour qu'il y ait institution d'une culture entre nous, d'une culture du compromis. Or, les Kabyles savent faire des compromis avec d'autres, mais pas entre eux. L'un de nos points faibles qu'il faudra travailler. Nous avons décidé d'une chose, c'est que, ayant tiré des leçons de l'épisode du FFS et du RCD, qui ont passé leur temps à se chamailler et à se neutraliser les uns les autres, nous avons décidé de considérer toutes les forces politiques kabyles comme étant des partenaires avec lesquels on peut réussir des victoires et non pas des adversaires qui vont participer à l'effritement de nos forces. Donc la main est tendue, nous travaillons au rapprochement des points de vue et c'est comme ça que nous arriverons. Je suis sûr que le jour où la Kabylie parlera d'une seule voix, la question est résolue d'elle-même. Parce qu'il y a des moyens. Parce que ne serait-ce que l'organisation d'un référendum en Kabylie résoudra une fois pour toutes, ou celle des élus de la Kabylie proclamera de fait l'autonomie et le pouvoir algérien sera bien obligé, devant l'audience internationale d'un tel événement, de plier au droit. Maintenant, est-ce que le MAC, Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, va devenir un parti? Nous disons ceci.
nous avons vécu une malheureuse expérience avec la guerre d'indépendance qui était menée au nom du FLN. À l'indépendance, le FLN a confisqué l'Algérie. Et ceux qui ont confisqué, le FLN a confisqué le pouvoir, les dirigeants du FLN ont confisqué le pouvoir et l'Algérie. C'est comme si tous ceux qui étaient morts, tous ceux qui ont participé et qui ont souffert dans leur chair pour l'indépendance de l'Algérie, eux n'avaient pas le droit à quoi que ce soit. Nous voudrions que le FLN devienne le patrimoine de l'ensemble des Algériens, et donc le MAC, s'il a réussi dans sa tentative, dans sa voie, dans son combat pour l'autonomie de la Kabylie, nous voudrions qu'il soit le patrimoine de toute la Kabylie, et non pas d'une caste. Rien n'empêche, si moi ou mes amis au sein du MAC, une fois l'autonomie acquise, de former un nouveau parti avec un nouveau sigle pour briguer des mandats électifs et pour présenter au suffrage des projets de société qui leur sont chers. Moi, je pense bien, peut-être qu'après avoir obtenu l'autonomie, si ça se passe encore dans ce qui me reste de relativement de jeunesse, je voudrais bien continuer le combat pour construire l'autonomie avec un nouveau parti. Si je suis vieux, eh bien, il appartiendra à d'autres de le faire. أول أفكني تواري غذابون أزدايري. Ce ne sont pas des individus qui, insérés dans un système, peuvent représenter un peuple, l'essentiel, et qu'ils soient élus à ce poste-là. Pour ce qui est de la Kabylie, M. Yahya n'a été élu par personne pour être à ce poste-là. C'est une promotion de système, de cooptation interne au système qui est en place. Et pour qu'un Kabyle arrive à la tête de l'État en Algérie, il faut d'abord qu'il renonce et qu'il gomme toutes ses aspérités kabyles et qu'il se lave de toute son huile d'olive. Chaque département, chaque région était autonome pour organiser sa résistance, c'était le cas de la Kabylie notamment. À tel point que d'ailleurs, au lieu que ce soit les régions proches des frontières du Maroc et de Tunisie qui fassent rentrer les armes des frontières pour les acheminer jusqu'au Kabylie, c'était la Kabylie qui a envoyé des escadrons entiers jusqu'en Tunisie ou jusqu'au Maroc pour amener des armes. Et je vous prie de me croire qu'il n'était jamais revenu. J'en ai rencontré un qui était revenu du Maroc. Il m'a raconté, il m'a dit, on était parti à 350 hommes, on est rentré à 7. Tout le monde était tué en cours de route. أمك تيموران تمازغا إتوالين تيكسين تيمانيس تمورت القبايل. Il y a plusieurs régions berbérophones, je dirais même toutes les régions berbérophones ne regardent que vers la Kabylie. Elles placent toutes leur espoir en la Kabylie. Or, il faut que ces régions comprennent que s'ils ne se prennent pas en charge, ce n'est pas la Kabylie qui ira les délivrer là où ils sont, qui ira régler leurs problèmes là où ils sont. Il y a une région qui s'est montrée hostile. Ce n'est pas la peine de dire les noms, mais au Maroc, on a vécu cette revendication d'autonomie par la Kabylie comme une espérance pour eux. Et une des régions du Maroc nous a emboîté le pas, puisque le RIF demande officiellement aujourd'hui, ou une élite du RIF demande officiellement aujourd'hui l'autonomie régionale pour le RIF. Donc nous espérons que d'autres berbères, d'autres régions berbérophones viendront nous rejoindre pour amplifier le mouvement et faire en sorte que nous fassions une Afrique du Nord des régions et non pas l'union du Maghreb arabe. صباح الخير
مركز نتورك شنو يد الصباح أمر ذا وين يلهان أمر وين يلهان تعرف كل مكان تعرف كل مكان. أس 21 إفرار 2010 يولد لنافاد أقبايلي وعديل لو gouvernement provisoire كابيل زوين أرا يصاوضن تغرين تمورث القباير أرثموران دونيث فرحات مهني إذا سلواي إواكن لنافاقاقي أذي نرني وذي رسي تلق تذريمت ذي رقازل تيكل تبنزوز نبغى نسلب الأساس إيمان نتمورثنا قبايليين نتذليل بغرف قبايليين كراو دا غرف إلان دي دونيت القمضان ذوين يخلصن أما سيدا من أما الشيم سيد الليس أما كن ولاد نكوني إوا كنا نرفدي من ما كن ذا الجنس قال وياض إلاقا أن في كتابي تسكن ملا ثالوث قدريما تسيدت توعى الأمان أخطر وين قصني زرمان يتساقوا دي صغوة ماشي ديونو ماخوار إقعدان وين الغشتين وكين الخدمن استكتيوين تيزدقانين ثقارم دويد يوكل غفايا يعار وكن دا صدفير وذاك يوكل مضار ويد يوكل نوال ويد يوكل أذريم هذا سنتيناو نكون زديت ميويا دا شو الفرق قالنا دا شي يجي مخلف نكون نتوسل الطاسة يجي كات ماشي الويد يسخفوا عبو ماشي الويد يتسكرن ماشي الويد يسكي ديفن ويا الغرف ستسد تكوني تندام هذا تحسب الحال هذا يرفد الناس بالسيف الناس اسميو غنوو داين ثلاد تكتياكي وكنا نسعون ثمور تنسعون كيان يميدي السفا هرزن هذا اللي سيس عندهم يسيناهم باللي لاق يون وانك اني طار ايوا غرف وداي نجمعا ذلف قمدان النار إقلا نسنيو إن الناس يوكل أمساوتي باليوم إلى قر لقنا بسلاح لقنا غنشعر يساوي الديون دي كاتريام إيطاج ديال التياتر نيو إناس شحال يسوى يوم الشعر إناس يسوى نشتا إناس تند الشعر منزوم يستند الشك القراتي ديو ساو نيس دوس دوس أنا ميدي طرق الطبلة يوستر ويدي حملن ثابت يسنو ويدي حملن أغرف ويدي يوكل أغرف هادي بدا دي 67 اسمد الغرام الزراد القيرام قال هو دين دو عربي إسرائيل قريب يغلو إذا كنت النظام سولن يولي سان تدريب تقول دمي يقرو عندي وقت اليوم غير نيويورك جمع عندك ويد ساعان هو كنا نفكني دريب يا اليوم دا شي يهضر تقرا تبدا تقول دمي ثلاثة وول
ناس حقاقد لشرا مدينير ان ديسكور لما ناريخ دي ثما والانفعال او مدينة ثلاثة وهول إسرائيل اللي يتمتت ما ولاش إسرائيل كونوي ولاش يكون بلا كونوي ولاش إسرائيل الورا دير هي القبايلي ما ولاش تموت القبايل وتكزيستي مرا ولاش يكون ما تبغى أتيلي تموت القبايل سيسول أراتي بلا يسون وتتيلي دي ثقاري دي تزواري كاس نسبدد الساس هذا نسبدد الساس يوكل انفنو ثمرتنا انفنو غرفنا انفنو تيلينا دا شو غراد نيني غفرقازا كي مقران فرحات زوين يتبعنا بريد نتيدت إيفان وين ونزمير أدي كنو زاث الفطر ياك تيكركاس زوين ونثدو غفو عبور تجد ديثيش تقبايليث أرغورس يرات ذلساس أرقاز ماكي القبايل إلا قد يريد المثال نقار أتفرح يماسي ثيدي سعان بضغط سيتسا والغايم يماسني يدي جفضازار ساعة 88 إسقواسن ديال عمريس تيديري تدارت مرغنا اللي يغطي بورا بخميس نستقسات صفرحات الزول في اللاونانية مرحبا يسون فرحات اسمي ديرو المشطوح دي سوات النيا ضيق كل شي تضيق فلانة تضيق لاباس ماشي ذاكي قلا الفرنسي قلا اللي باغي يمغارن اللي غادي يمغارن الرجال يقولوا الفرحات يقولوا تقبلوا رزقي انا فرحات فلاس ولا ايه فرحات فلاس كان صورة ديال سواعة النيا لا سواعة النيا رخيصة النيا باباس ديال فرنسا كلشي خاص دي مغارني الدوري دي مغارني ديال سواعة النيا اشني يكر مقار يقرا شي طوح ذاكيا لي ثمورت فين دغرسي يروح على لاكول يقرا ديال لاكول قالنا شوار شاكي واش تغرا يغران انا سحقر دار شهر نهضر صروميس اكني قلاد وحرش قوش نديكر يغران سرحيف يخص لبس الساعة هنا بان وسنور يخدمنا راه يكاد يبوثك ندي قرويثيس إن يدباب جديس أثي راح ناربون أسمي صالدير يترو جديس أنا كادي ثغرات ممكن يقال ثاريش إن كويزا إن كقشيشة قال نيتو بقس يترو كان جانا يزرع شرا يضرون إن شاء الله خذ الخير كان راه يضرون ناخذ فيه سيدي ربو شاكو يدفنا نشتني ففي ساعة دان تمزين ولا هنا كان كنوراو من الدنيا ذكرنا هنا بس ولا شي حداد ولا حد يداقي تكبر يدي تساس يوعر أرجاز يموت دمجال مثلا 1960 يموت كان قبلة تفرو أنت مالكة غير ديجا تاع بوطي مالكة ديجا تاع بوطي فرحات ماشي فرحات مالكة سنقاروث يمشي كني صارمت شوية صواتاس أطاس يثوار تقشيشين ويقيم ثون الصديق أخنا ويارغام رقص صرغن فرنسا صرغن العسكر شي صرغن وخامي وصرغن العسكر قم الورو وفين لبريد هذا خريس وقالني قارنات صرغن وخامني لقيت عندها تفرني بجوهات تداريسي شورنا القش وثنسلي قالنا دار الاخرين يا رز انا نصب نتاعي هنا ليكوبتير بونتيسين القش بورا بونت الهار بونت روسي سيدي سداس ندير فرنسا وكذا كشنا الغاز ماتنا كشنا كانت وكاز نتيه الزوان قدر لي قارناد ولدينا سروني رخانني
نروحوا للمصلى سميتو كل ما فيديو نروحوا لمولاتي برانية نروحوا للمصلى كثلثين 4 أيام كان غير ناري 5 مقوسين نقينا مقوسين قوس المسوق اللي كان دينا نقول نفقد دينا نقول دار موالتنا دورينا وبريد المدكان وارش خطات ونيت ولاش تخريط ولاش سيدي ربي قد تساوي يسكا داراش يسكا الحمد لله يغرى يحرش يبدينا نيس يكناس مقار شويه طوح كان يروح نقرا ساعات هذه ياخذ فلان غادي السواعث النيا انت مزيان مسكين دي السواعث النيا مزيان سيدي كنت مساكي سكلر كنت الحمد لله سيدي كنت اسمي مقار وزني غاد برا فلاس فرحة النيا اللي يورا ويكان يقرا شي الصنوب لأنه شي الصنوب انت يخدم شغل تاعي نربون ميت شماكا تساس في القبايل يعني في ثمورتي دار بوشي من ثموسنيا ماشي هي الناس يصغرون غير غيرها مع دار بوشي صغران دار بوشي سهنان انا طبعا وياقيني يدي تشاوريس يعني دوري سي تشان القرايه يوفى نقراوش سيدي فكان اليونيفرسيتي مره يعني شحال بريد يدي كريا في مسلايتيس شحال بريد يقولوا شحال باردان شحال باردان شحال يحبس مسكين شحال يخدم ماشي باردان يكون الحبس شغل هكا الكراه وريو خير وري خديع واش هذا شي يخدم اما كا ما كخدم كاش باطل تاع ساقي فلاس هكا خدينا راه فرحه ثانيه فرحه اللي دار لي ندن وبغينا ثمورتها قلنا وتبغى ثمورتنا ولو كانت في غير فرحه وتصورنا الروايه عرفتي شوفوا في نرفات لو كان الدنيا سير شوفوا في نرفات فرحات لو كان تبعنا بريدي سير شوفوا في نرفات فرحة اللي هاني كسر مثل هذا وين نديريا إن صونا كام المكتوب هربوين المكتوب في صونا ذيك حملنت كل غاشي حملنت لو كان إلا كابوذا نطقع دي الدنيزس تساسس فراغ في ثلاث ثلاثات الحزن كني كيقيد يكثر قريش الحظ مسكين وحدس ثلاثة فراغ إن لنا قاز يسعواج ندونيت لنا قاز تيارزنا هذا تيفيست في الصحراء كان نساو حدس الساقة وين دا يبض فرحات إن شاء الله هذه فغاتات نتسن الدين ذني يصورنا ذا تيرو قزا واللي ناري رقصنا طاشا ننسى نسيت يصورنا ذا إلا نراش أنا الجهاد أنا قيسنا يتشنا كتسومن راحت يوهي يبغى ندير في الحق نسنوهين شغل يبغى راينا هكا زرعنا ونبغى زرعنا ونبغى ماشي فرحات ونبغى زرعنا لو كان ديني سالت شان وتبعنا ولا بريد بوكي يتبعنا أكل كان نتبعنا نيقاوك ريتشن كان يوغاديتش القوثني وسيوا يوغي يروح ما في تبيان تيرا ثيفانا البريد تافاث إني يوغي نتسادي تبع يوغي الدل يوغي الدل أنا فيني في المغرب مزورة الدل هكا يروح يروح باباس يكسبها باباس نياك سبع انت اكس كان بيوها نتا ندي سكشن دي برانيين على خريش نسوي القوث باباس شحال عناين يوم كدك منين مجوهد ان كاين شويه ذا داكشي قد يساومن حاشيتي نران وانا فغيون ما سنقرن يساومن نتسان بدا سن نتسان يسوفوا القوثر برا اسعد غدا يتدول كان ونتدوس شويه اسعد يتدول ضاجين انا نشرب تصاين ديال القهوه انا نشرب اخبار نبور ناسكسو نشوف غير برا بدا سي رحمه ربي يقينا كنسي حرشيني يقيم سي حرشيني الحمد لله يروح يغرى يتنخن تصحى الناس يتنخن ويجي الناس يجي لاباس اسمي موت لاباس رحمه ربي جاتني مزيت لاباس مزيت اسمه ديجا باقي يسلكيت كنا خدي انا يسلكيت راه طاشا نسوا الراوش فرحاتنا راس الدنيا فرحه هكا يا وانا كان خير ان شاء الله هذا يوم الهنا بصفه يسن فرحه شي فرحتنا نسنيو
أكيد غارب وإذا مكتوب غاربوني زي شي ناس قضينا شي الصنف نسبة التربية غني وندي نغارة كاين نعرفو وين تخدمت خاطر عنا ثورة قلدك ودو الناس قلت تزلك حنا واحد القنطرة وحديش غاشا كنت ندير شنا وتسوى زارة فرحة صوية دي نادري كعوضة كامني ونادجيك حاشا الناس موتي ماش وين وحدنا وين قاعدة وين نزمر غادا تخدم عنا سمزكا كسر بلاني كيس الكربا على خير كان كيس الكربا كل المؤمنين السقدش نكوني ملقاين نغوين الزاين نغذ نكونون نفريم ترميت سخراذن سنكوني سواراذن يقارن تزيكني ميدن السلاسوغن ولادي ثغاغن ديما زيغني تنوكيم ثورا فقداين ميدي قبيلين ثقالا ميث نكونيم اي قبيلين يقس لغوين دي ثمذن تذكليم ذي غيس رفاين دوي غيس نغنوين ما رغث رزم ثكليم غير ثك ما تذكر ما ثكات ما تدرم